السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إمها حمدا تعريف حق وجنبني قد كيرت وانت الله سبحانه وتعالى ألمن إكلانجين حمد كرم فاففسو مشا كان كمغا واغان إدني إكلانج حضرتم ألمنج نفس توغ نبا كمنا ألمنج نبا عمل تكون ركاتر كدفون إدي إكلانج حضرتغا ألمن دعاء دنبان الله تدمغ دكوا في ميهكو مغفرت داني هما إككو وسنوه adi ekalaange tedumagun ekkiba kuravva fi mihaka magu dakkane mihakunuwe Allahu menuwi hagwegen alukamedde ehen ilahakunu kaman alu hekiwan adi ekalaangen evve sharika kunuwe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekalaange ala kamasha rasula kaman alu hekiwan Allahu ekaleg faanu fonuvi haggu dinagen miistakunnan hidayatuge magu dekewma ekaleeg faanwani rasulukam furihama gotuga for ko devvafa ade ekaleeg faana hawal kuruna amana furihama gotuga ada kuravvafa ummatan nasihatir wadagam fa man Allah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam esha ekaleeg faan ge alunna
emmeha sahabinna salawata salama baraka labash adi qiyamata dandin rangalu gotuga ebe kalunna tabawiha bayakwes mi salawata salamuga shamil kurabash efahu dannashe muslim akhunne Allah subhanahu wa ta'ala taqwa wirun haqqu wegen wa gotuga ekalange taqwa wiruma alu gonduge amilla nafsasha tiya emme takunna nasihat terwe wasiya kuran man Allah wahi kurwa fawa basfule gamana gave e iman vejje mistakunne ekalange taqwa wirun haqqu wegen wa gotuga tiya ba mihum Allah taqwa wirwashe adi muslimun kamuga wa haluga menui tiya ba mihum marnuwa hushkame muslim akhunna mi duniyega komme mihakuwas emme boda masake kurani ufaveri baajeveri dirulumen hoduma ufaveri kama baajeveri kama ki agu difa ganevene echekkamuga vi nama ekan quran ekan kashwar ehen kamun baajeveri kama ki kobakan dene gannani kihenen heyye mistakunge khiyala fikur tafatu fawa fadan baajeveri kam mana kurmuga ves mihunge visnun tafatu fawe ebbe ko deke gotuga baajjeveri kamaki musandikan nuwata emme boda beenumwa echen hasilwun nuwata mati maqamaka hamay wasilwun nuwata eki rongrogun kamyabi tan hasilwun namaves ufede suwalaki baajjeveri kamaki hamay kani miheye mudaveri kamaki hamay kani baajjeveri kamekkamuga vi nama qarunaki emme bodu baajjeveriya kam waane kan nun heye namaves qaruna behe gotun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fawa basfulu gemana gave hama kashwarun qaruna ki Musa ge faange qaum ge mihunge terem ve miheke fahe ena eurenge maccha bodave gate adi timan raskalange ena ginavegen wa mudatak ge khazana ta devvime hama kashwarun warugada jamaati ge mihunnan e khazana tahuge taludanditan ufulum wani burawe fe ena ge qaum ge mihun ena e bunhinde kiburu werumge gotun ufa nukurashe hama kashwarum boda umge gotun ufa kura mihun deke Allahu lobe odigane nuwe dunya matiga kitemme bodu bare mativeri jahil libunas Allahan iman nuwa nama ei hagigi baajwer kamennun fir'aun nubune heye qala ya qaum alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun ena bunye e aharenge qaumge mihunne misruge verikam wani timanne kannun heye adi mi koruta timannage dashun hinga hinga hurate fay tiaba mihunnan nufennani heye muslim akhum hagigi baajwer kamaki ala allahan iman be Allah subhanahu wa ta'ala enge vigan ikhtiyar ko e kalange nahi kurab vikankama durheliumun Allah subhanahu wa ta'ala eenage hituga labwa hamajahuma ufa veri kamuge shuure ei eggotakavves maaddi gotun hasil kurevene chennun e kalange wahi kurawwa faave man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah mu'minu kamuga wa halu firihenunge terein vies nuwata anghenunge terein vies salih amale koffimi hadan nashe fahe hama kashwarun emihaka rangalu baajjeveri diriulume timan raskalange devwa hushime me ayatun enge gotuga dekame furihama kurawwa fimihak ufaveri baajjeveri diriulume devvuma gada kiritiwanta Allah subhanahu wa ta'ala wani wa'uduwe wodigenfa ehen kamun baajjeveri kamuge asasaki iman kan hardanavun Hasanul Basri rahimahullahu idalu fave ليس الإيمان بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل إيمان كمكي ميها كرا أميدكم حاصل كربين كمنون إكمكو إي هتوغانو هنو ورغدين هرولا عملكم إكمكو تدوكان ثابتكو دكم حاصل وانكمي من الله إيمان ومكي مانكي إكالانجي إكوانت إله كما بلوا ودغنوا adi assawa odigannawa ras kalange kama e kalange menuwi hagwegen alukame veve ehen ilaha kunwa kaman hitun teduko kashawar ko qabul kurun erun emihekan hamajahuma ufa verikan ihsas kurevene man Allah wahyi kurwa faave
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب එවරෙන්නි ඊමාන් වි මිහුන්නේ අදි අල්ලාහ් හඳුම කුරුමුන් එවරෙන්ගේ හිත්තන් හැම ජෙහෙ මිහුන්නේ හිත්තන් හැම ජෙහෙනි අල්ලාහ් හඳුම කුරුමුන් නොන් හෙయ్యේ mi aatum ves enge gotuga hin hama jehum wani Allah taala iman ve e ilaha kiyaman gotumuga adi e baajver kamuge taludand vesme Allah subhanahu wa taala iman ve e kalange furihama gotuga kiyaman gane gen menuwi alayan hin hama jehum ennu libena e kalange wahi basfulu adwaha fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa fahe timan ras kalange hadratum tiaba mihunna tedumagin atu janama den timan ras kalange tedumaga taba vejje miha dannashe fahe emihaku magu fura digene nudanete adi abaje veri evves nume waneme muslim akhum isvedi ayatakun inge gotuga baje ver kamge asasaki iman kama kiyaman terikan loboyti nabiyya sallallahu alaihi wasallam devvi irshad adwaha ekale fan hadis kuravve من كانت الآخرة همه جعله الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له إميهك هريها وسنمكا فكرين آخرا حاصل كرمن هسكف فينيها دناشه Allahu emihegge hituga fudun terikan lavvai adi eenan huriha kame fahi kuravwa hutte adi nuruhigenwa halu duniye eena gatan annane ebahi duniyein Allahu eena minwar kuravwa fawa echen eena libene adi emihegge huriha ves visnumaka fikuraki duniya hasil kurun kamuga hada fimiha dannashe eena ge beenunta nufudifawa tan Allahu taala eena dakwanete adi ekan kamuge maccan eenaage huriha kame vissi vihali quranete adi eena kitamme warakam masake kuriyes Allahu minwar kurevvi echen menuwi eena ekan nulibe hutte miedu komme miyakus gadala bura masake kurani ufaveri hinhama jehe dirulumen hoduma egotun ekeki kankamuga avadinati mashghul veule adi baajjeverikan devuma wadu odugennevi gada kiritiwanta Allah subhanahu wa ta'ala handuma kuram ves handane nuhure e kalange emme boda lowe odigannawa fardu fas namadu matim ves handane nuhure man Allah emme boda lowe odigannawa alukamaki namadu namadar rakkateri nuwe kitamme bura masakkate kurikamuga vies baajjeverikan libeni kinakun heyye loboyti nabiyya sallallahu alaihi wasallam hinnu tanasi oda gannavi komme faharaku بلال جفانا الدنوا يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها إيه بلال نماد قوالاش نماد أهر منك هتكن هم جهون جنس ديش فتس نمادو جه إحسنتو جه دركوا كراميه كن هوري بعد جبر كما دروماغ متى كم بيان كرفمون إترو إكليفان حديث كرفا فاوي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها dunia etanuga waha echakavure fatis namaduge ihu sunnatuge derakwa ma hewkam boduwegen ve hagigi baajjevir kamaki einun heyye namas e mativeri kama baajjevir kan hasil kurumattaka namada farwa tirwani kitam mehun heyye wazifa diumattaka henduna teduairu fatis namadu ege wagutuga ada kuruma muhim mukandeni kitam mehun heyye adehe ufaveri baajjeveri dirulama beenuwa nama baajjeveri kamge de asasu kamgawa iman kama Allah kiyamanterikan ada kuruman awas vegatuma emmeha muslim takunna wasiyakko nasihat teriwan Allah taala alamennan heu visnun devwa ekalange russewma fussew member kurabwash adi alamennaki baajjeverin kamuga lavwash amin barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله. إمها حمدا تعريف حق وجنبني عالمته جبري الله. يا الله إيمان كما إسلام كم نعمة لبيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم جه أمتك على من لبي كمتك إبرس كلام جه حمد كران. اللهم نوي حق وجن علو كم ببه إهن إله كنوا كم علو هكبان إكلام جه إب الشريك كنوا أدي محمد صلى الله عليه وسلم إكلام جه على كم شا رسولا كم علو هكبان إكليك فان وني رسول كم فريهم قطعا فور كده وافا أدي إكليك فانا حوال كرونا أمانة فريهم قطعا أدا كرفافا أمة النصيحة تري وداعم فا مع الله محمد صلى الله عليه وسلم شا إكليك فان جه آلنا أصحابنا إمها بيكلنا صلواتا سلاما بركة لباش إفهو دناشي تباميهم الله سبحانه وتعالى التقوى بربه مسلم أخون الله سبحانه وتعالى يا مدو alaage hituga onne yaqeen kama barosa yaki insana baajjeri kan genes deene kame mi yaqeen kan libeni hama ekani iman kamun mi yaqeen kan libumun insana eenage nafsa med yaqeen kan ufedi hayatuga dimawa ekeki kan kama medu hasbuma kambodun netidane adi huriha kame milko odigannawani Allah subhanahu wa ta'ala kan qabul qur'ane man Allah wahi kurwa fawe وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أدي الله تباي جلو من مدور كرفانما إكالانج منوي إكم فيلوان إهم فرات نوي أدي إكالانج تباي هيوغوت مدور كرفانما إكن دور قرآن إهم فرات نوي فإكالانج كم كمك جمتش كل دوم وانتا رسكالانج rizqu devva farataki Allah subhanahu wa ta'ala kama miistakunge meduga eki minwaran Allah subhanahu wa ta'ala muda bassafa wa kan qabul kuran jehe Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fawa ayati gemana gave kalege faan vidalwashe hamakashwarun timange veras kalange irada kurawwa mihaka rizqu tanawaskod devvate adi ekalange irada kurawwa mihaka rizqu dati kurawwate ehene kamaku miistakun kure gina mihun ekamen nudanate baajjeverikan libiganwa mihaage sifatan bayan kurawwamun ibnul qayyim rahimahullah widalu faave eenaya ni'matan libijjanama shukuru veriwane adi eenaya imtihana medwere vejjanama ketteriwane adi eenaya kushakure vejjanama istighfar qur'ane muslim akhunne miswal takamedu funka visna amilla nafs jawab deshe tiba fardu fasnamadu ada kurewnu duhaka medu visna lairu tibaya kureveni kon kale ihsasin heyye fatis namadan hela enamadigu wagutuga ada kurewnu duhegga matin visna lairu tibaya kureveni kon kale ihsas taken heyye qur'anun akura kiyawa lewnu duhaka medu visna lairu tibaya kureveni kon kale ihsas taken heyye roden hunneru tiba hunnani karu hikka jismani gotum wara warbali wefa muli duwalu tiba roden hurumun fembowa gatuma karu hikkuma libunu jismani warbali kama ekus roda villahi du tiba kureveni kon kali ihsas takin heyye etab burataka taklif takin uflagen ves hajjun wa umrage alukan ada konni me hedu tiba kureveni kon kali ihsas takin heyye Allah fiyawa ehem farataka nege gota sirrun nikamecchakan eccha dikkolla sadaqa kurevunima tibaya kureveni kon kale ihsasen heyye faqiraka kaach dikkolla eenaya mali gotun ehi terikam for koddevunima tibaya kureveni kon kale ihsasen heyye shakkenne gotuga e kurevun hewa amaltahu ge sabun tibaya bunam ves nege ha hinhama johuma ufaverikan ihsas kurevene
eheni Allah taala tibaya demedu e qaim kurevuni mativeri muqaddas gulume tibaage amazaki adi hayatuge maqsadaki ves Allah taala ge russevun libigatun kamuga wati tibayan e amaza vasil vevi janama tibayan hinhama jehuma ufa verikan libuni e ufala hinhama jehuma ki maqamakum mihako bunela bahakum adi fasayakum hodene chennun muslim akhun bajverkam ga asasata duko bajverikam hodan ulumaki kureve moya kame hagigi bajverikam ege macca binavegen va de asasukam gawa iman kama kiyamantirkam ga hifagen kuriya diuma alugonge amilla nafsasha ti emmeha lobeti akhunna wasiyakko nasihat teriwan allah alamenna tawfiq devash amin lobeti muslim akhun lobeti nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge macca salawata salam levun edi dua kurma gada kiriti wanta allah subhanahu wa ta'ala wani gada amur fulakun amur kurawwafa ekalang wahi kurawwafa ve inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima hama kashwarun allah ekalang malaikatun nabiyya ge macca salawat lavate e imam vejje mistakunne tiyabamihum ekale faanu ge macca salawa levun edi dua kurashe adi ekale faanu ge macca salam levun edi tiyabamihum gina ginan dua kurashe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هدوا بڑکر برسکلاک علمنگ فافت فسوا علمن الرحمة لواندیو علمنگ تریم فاف کرا میہنگ فافت کاہورے علمنگ مچن عام وگم وا کوفا نفن واندیو اسلامی امتگ مدوگا صلح ورکما امان کن لواندیو کووڈ نوارایا امہا روگا تکا بلی مڑکمون علمنگ راج رکا تر کرواندیو علمنگ راج تیاگی کروا تیاگی کمتی دم ہٹواندیو علمنگ دین حمایت کو duniyege siyasat islah magun hingawman iba ilahu khiyar kurabba fa verina hidayata nasru devandev alamen haddawa genguluwa ilah kulli marunna maruge veenum alamen rakha ter kuravandev iba ilahu devvi ni'mataka shukuriwa alunge tereng alamen lavandev iba ilahu ge russewma fussevun libigatuma masake kura bayu kamuga alamen lavandev कोविड नवाराग सबुन दिवे राज्य दिमाफावा इक्तिसादी हीनर कमुन अरागन वेने मगु तन वस्को देवांदेव अलमिंगे जुवानुन नकी दीन देखे लोबिवा अदि मस्तुवात केतीगे वबा इन सलाम वेगेंवा बयो कमुगा लवांदेव अलमिंगे तेरे मरवे गोस्फावा मीहुन्ना दिरि तिबिंगे फाफा फुस्सवा रहम लवांदेव दुनिया गावे सेवकन आखिरतु गावे सेवकन दिवा नरकागे अजाबुन अलमिन मुत्ति कुरवांदेव اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सफ्तो को होस्टाग नोनान हैं कार्य कार्य जवड़ागिन थेदा सफ्ता तरतीब करो मदन्नवा इसकी तुम बेरुग है जे सफ्तवस इस सफान सफका गुड़गिन दान गोता तरतीब करो मदन्नवा الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.